بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مسلمانا إنسان جوروجي دقري هنك تشت جيرا مكروهن جرك وانكي. مثلا دوعزك خدا مقوت انسان بروجی را هنک تشتی خیر هنا، مثلا وقتی گو فطری دعا بکی، صدقه بدی، قرآن بخوینی، زوکا سحورا خوب بکی، و وقتی مالی بانگ دا یعنی بو مغرب زو بفطری و سحورا خوا تاخیر بکی، لسر خورما بفطری، خورما نبن سر آوی بفطری، باقي خلقي بيورن لجمن فطارا خوبكن أفانا ما قلتبو سنتن إدي هناك تشتي قو مكروهن إنساني بروجي رجهنا ترك المستحباتي أب تشتي قو مقو خيرن إنسانك بروجي قو تركا وابكي مكروها يعني نباشا. ياد دوا الامتناع عن المنهيات تشتيقو خدا نهي جي كريا گرك خجواجي دور بگري، وقتيقو خجوا دور نگري مكروها يعني نباش جيرا. تشتيقو خدا نهي جي كريا هر وقت گرك مهو خجوا دور بگري، هنك جوا حرامن، هنك جوا مكروهن. انسان گو بروجی بی و خونه زیوان تشتیک و خدا منع جه کریه خونه زیوا بکی ده بهتر مکروها. خیرا روجی بطال دکن ولو کو روجیاوی صحیحه جی، یعنی فرضیت لسر درابی لی بلی خیرا روجی بطال دبی بی. چونکو هاتی روایت کرنج ابی هریره خدا جه رازی بی دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كسي قوت تركا خبرداني نباش نكي دفش خبرداني نباش وعمل كرنا خبرداني نباش تركاوا نكي تحوجيا خدا نینا گوی انسانی دفش خوارنه و دفش و خوارنه بردایا. یعنی مقصد جروجی گرک ترکا خبردانی نباجی بگی و ترکا عمل کرنا بتشتی نباجی گرک ترکاوی بگی. انسان بروجی گرک ترکا خبردانی نباش بگی وکا ترکا يعني كفرياتا جيرا گرك تركاوا بكي، گرك تركا دراوا بكي يعني دراوا نكي، گرك تركا غيبتي بكي، گرك تركا فسادية بكي، گرك چاوي خوا شحرامي وگري، گرك نفساوي نفسا خوا شهوتا محافظة بكي، گرك گهداریا خبردانی نباش موزیکی نباش گهداریا و نکی. چونکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا: الصوم جنة، گوتیا روجی گرتن قالقانا مهو محافظت کی. فإذا كان أحدكم صائما وقتی گو یک جوی بروجی به فلا يرفث ولا يجهل، بلا خبردانه نباش نبيجي بلا جاهلتيه نكي. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. أجر يكي بير شركر يان خبردانك نخوش جيروغوت بلا بيجي أزي بروجيما دجاراولو تكرار بكي و أو قارشلكي نديدا أو جي خبرا نكيدا بير شر نكي. تشتيك مكروهج إنسان بروجيرا الحجامة والفصد. إنسان بروجي
مكروها كوخوا حجامت بكي چونكو بحجامتي إنسان ضعيف دبي نباشا گوخوا حجامت بكي أما روجي بي ناشكهي طعم کرنا طعما خوارنه انسان کی بروجی بی گو خوارنه بخی دوی خودش بود طعما و فهم بکی او جی مکروها گرک ولو نکی انسان بروجی زلام و پیرک yani mesela zilam pireka xwa gu maç bike mekruha çünkü ihtimala gu gusl lê vacib bibe çê dibe rojiya wî pê bişkihê ew jî mekruha gu maçkirinê bike. Ev insan çi ixtiyar bê çi gênc bê zirar ferq tê de nîne. El wîsal درۆژیە دا گوانبێژن درۆژە لەسەر هەv بێ خواردن و بێ vexwarin li pey hev rojî bigirî ew jî mekruha ji însanê birojî re. Sadece Pêxember aleyhissalatu vesselam wîsal kiriye yanî dirôja li ser hevdû bê xwarin û bê vexwarin girtiye ew jî ji bona ku Pêxember aleyhisselam dibêje dibê wextê got edrazihim خدا متیر دکی و من آوه دده من و خوارنه دده من انسان بروجی گو پشتی نیورو سیواک الدوه خورده مکروها اما وکی دی سیواک الدوه خورده هر وقت خیره صادجه انسان بروجی گو بو پشتی نیورو سیواک الدوه خورده مکروها چروجیا فرض بی چروجیا سنت بی چروجیا قضا بی چروجیا نظر بی گلی مسلمانا انسان کی گوبروجی بی تشت خیر یعنی وابکی و تشت مکروه خوشوادور بخی خیر روجیاوی لجم خدا قات چید بی رب عالمی عبادت ما قبول بکه خبردان ما داوی حمد جرب عالم ربن